Ljudi, pošto AI mnogo napreduje iz dana u dan, odlučio sam da danas pogađamo real or AI, to jest da li je nešto stvarno ili AI. Ovdje sam našao jedan video, inače stavit ću kanal od ovog lika kog sam uzeo video u opis, eto, što da ne, tako da evo ga ovdje taj video i ajmo mi odmah da krenemo sa reakcijom, to jest da vidimo da li je real ili AI, evo, znači da pogodimo, piše imamo ovdje slike, imamo 10 sekundi po rundi da pogodimo, tako da hajmo odmah da krenemo, da vidimo da li je, znači, AI ili real. Ja iskreno mislim da je AI, brate, ali ovo teško pogoditi, ja mislim da je ova desno AI, nemam pojma, nekom izgleda čudnije, mislim da ova desno, da, ova desno je AI, inače robot kao AI, tako da ajmo dalje da vidimo, znači, koja mačka je AI od ove dve, mislim da je ova desno opet. Ne znam zašto na prvu bi tako rekao, ali ne, levo, da, na kraju sam rekao levo, mislim da je na levo. Inače pišite mi u komentarima koliko ste vi pogodili ovih slika. Ovdje se automatski vidi da je desno AI, nekako, mislim vidite, neki greške se definitivno vide ovdje, tako da, ovdje desno je AI 100%. Nemoguće da je ovo desno real, brate, da, a sad kontam, jeste, nego sam ja mislio, da, nego zbog presjavanja sunca nisam lepo video, brate, ali AI dobar, ja ništa nisam provalio. Idemo dalje sad da vidimo, znači, mislim da je ova desno je 100% AI, znači, ne znam, ne, ili ova levo, levo je AI. Desno je AI. Ja ne mogu da pogodim, nema šanse ovo, toliko su im slični. Šta ovdje da kažem da je AI, mislim da je AI jer malo mi neko, ovaj nebo je neko čudno malo, ne znam, mislim da je levo AI. Sad ćemo da vidimo. Kako je desno AI? Ja sam sve omašio, ljudi, mnogo AI napreduje, ne znam kako, ne mogu da provalim koja slika tačno. Mislim da je levo AI, sad je 100% levo AI, zato što je previše onako filtera ima i svega, ajde da ima da li sam u pravu. Ja ne mogu da vjerujem da ja ništa ne mogu da pogodim da je desno, opet AI. Ovdje, mislim da je, reću da je desno AI. Ne, levo je AI, 100% levo AI. Da, video sam malo po faci da nema toliko detalja, da. Ja prvi put pogodio, ovdje mislim da je opet levo AI ili levo. Reću da je levo, pa šta bude, da li levo, jeste levo AI. Ne znam zašto sam to rekao, ali ajde, idemo dalje da vidimo šta još ima. Kako ovo da pogodim, ovdje nema šanse, ne znam šta da kažem ovdje. Samo malo bolje da pogledam, baš izgleda realno, obe slike su realne, ali ajde nek bude da je levo AI. Opet sam omašio. Ne mogu da verujem, znači nema šanse da pogodim. Ovdje šta reći da je AI? Bukvalno obe slike su odlične, ja ne mogu da verujem da je AI ovoliko napreduje, reći da je desno AI. Iako mi levo je AI. Zapravo bolje slike su AI, što mi nema smisla uopšte. Ajde da vidimo ovdje mislim da je desno, zato što mi levo izgleda, ako je levo AI, ja ne znam, ja sam onda baš omašio, ali ajde reću da je desno AI, zato što mi levo baš izgleda dobro. Da, desno je AI, lepo sam rekao, ne znam, levo mi je baš ono super slika. Da vidimo ovdje iskreno mislim da je desno AI jer ima previše detalja, nekako, izgleda mi kao da bi to AI pre uradio nego ovo levo, tako da sad ćemo da vidimo da li sam pogodio i... Da, desno je AI kao što sam rekao. Koji kolač je odavde real, koji je AI? Mislim da je desno AI jer jel te ima previše detalja, nekako izgleda mi previše dobro da bi izgledalo i levo je izgleda AI, nisam pogodio. Koji kornet je AI? AI je levi, 100% levi kornet zato što mi je neko previše onako, vidi se da je AI, ne vidi se toliko da je realan, tako da AI je ovo levo. Da, lepo sam rekao, eto da pogodim i ja nešto onako iz prve, da kažem. Ovdje nema šanse da pogodim šta je AI. Zbog drveta vidim da je ipak levo AI jer je drvo malo čudno, nije izgleda kao realno drvo, tako da, levo je AI kao što sam rekao. Šta dalje ima? Ovdje se vidi da je, čak i ne vidiš, ali ajde reći ću da je ovo desno AI jer malo mi ovaj pesak mi je malo čudan, tako da ne bude da je desno AI. Da, desno je AI ipak. Idemo dalje, šta sad, znači imamo još oko 10 slika u koji je ovdje tačan. Mislim da je ovdje desno AI ipak. Da, mislim da je desno AI. Ili, ajde ne bude desno. Nije desno, je realno, okej. Nisam znao, iskreno, dosta sam se ovdje predomišljao. Ovdje je real levo, zato što mi je desno previše neko filtera imao, kao da je našminkano dete, a ne da je ovako, tako da mislim da je desno. Desno je AI 100% sad. Da, desno je AI.
Ajmo dalje da vidimo šta još ima. Ovdje je AI desno, isto. Isto mislim da je desno jer kažem previše ima detalja, previše mi izgleda kao da je fake slika, da je previše nabacano filtera, tako da ne bude da je desno AI. Opet jeste. Evo, taman sad počnem malo više da kontam kako više slika pogađam. Ovdje mislim da je, šta bi ovdje moglo da je AI? Ovdje ipak mislim da je desno, opet AI, ne znam zašto, ali ajde ne bude desno. I nisam pogodio desno, je real ipak. Dobro, ajde, ne znam ni koliko sam tačnih imao, napišite mi u komentarima ako ste brojali koliko tačno imam ovih pogođenih. Ovdje, šta mislim, mislim da je levo AI, zato što ima previše ovih nekih filtera, opet vidim da nije toliko realno. Desno je AI. Ovo nema šanse, znači, brate, koliko dobro zapravo AI pravi slike, to nije normalno. Ovdje mislim da je ipak levo AI, jer mi izgleda previše onako dobro, ne znam, levo AI, da im jeste. Da, vidim mi onako baš dobra slika. Ajmo sad dalje, ta je ovdje real. Ovdje mislim da je desno AI, kažem, nekom ima previše filtera, tako da ću reći da je desno AI. Da li sam pogodio? Nisam pogodio. Ja ne mogu da verujem. Kako mi je zbunjujuće ovo, koliko AI napreduje, to nije normalno. Ovdje ću reći da je levo AI. Ajde, nek bude da je levo AI, ne znam zašto, ali obe mi izgledaju mnogo realno. Tako da pogodio sam, ali ne bi nikad provalio, sad da mi pokaže sliku ne provalio da je AI. Uopšte, između ove dve, ovdje se malo vidi, mislim da je desno AI. Neko mi je previše izgledao dobro slikano, da bi bilo realistično, tako da da, desno je AI, izgleda mi kao da je ono, da nije stvarno slika na buba ovako blizu. Ovdje mislim da je desno AI, kažem, previše izgleda onako realistično, previše je efekata stavljeno i sve to, tako da nek bude da je desno AI. Da li je desno AI? Jeste, desno je AI. Ovdje mislim ipak da je, kad bolje pogledam, ovo levo AI, iako ne bi rekao da je AI, ali mi je izgleda previše dobro da bi bilo istinito, tako da da, AI je. Idemo sljedeća slika, koji Sneško Belić je realističan. Mislim da je realističan ovaj levo, da je AI desno, zato što ne znam, iskreno izgleda mi malo kao da je, da, desno sam rekao da je AI, iako nisam tačno odgovorio. Nema veze, idemo da vidimo sad ovdje. Koja ovdje možda bude realistična? Mislim da je desno AI. Da, desno je AI, 100% sad sam u pravu da je desno AI, ali da li sam zapravo u pravu? Da, desno jeste AI. Ajmo dalje da vidimo šta još ima ovdje. Ovdje mislim da je AI ova desno opet, jer mi izgleda previše dobro da je bilo istinito. Ajmo da vidimo da li sam pogodio i da li je desno AI. I jeste, desno je AI. Tako da došli smo do kraja ovog kviza.